Chief Minister Badan Kulon mentah kejamit hadir bagi ia kejingkil jong ki cases man kasi batlu hadir bagi bagi ne ki cases ki spread keleng saudong jong gejala jong i baraway ban kam pensuk ya kitu kilong yin kilong sen kibayo iki positif baru kibasyong halap jong kiyin isen kibangin declare kata micro containment haki tu kiyin isen bijong ki kala pelong begiyo positif anut marway lade katnu kanumut kibadon haba tu katliwing lade haba tu kalongin kolong sen mentah kasih ngelarang ba kasorka ya itu kibasyong halaki jom kiye ya itu kiba isolate ya lagi halaki jom kiye kibom don kam banlek syaki hospital kibom don kam banlek syaki isolation centers ngin penbiang ya katu paket kebigi juai mensyensnen akaba ya kitir bang tirdi ngin penpuai syaki kliwin kijongki kani kalong kabangisim ni karang na jamit na kabenta bang pensuk ya kitu kalong yin kalong sen kumbang ong yapi kibangi hap ban declare kum ka micro containment area len ka micro containment household hak keleng jong kajela kajong